Tekşirүүчү келатыптыр. Tekşirүүчү? Кандай tekşirүүчү? Кандай tekşirүүчү? Бишкектен келатыптыр. Дагы жашырын буйругу бар эмиш. Муну карачы. Ой, башыбызда түшүп жок эле. Алдашкөн турайын. Ошол айтмайсың. Ай, Кудай, дагы жашырын буйругу болсо кетиш керек. Төрөлөр, мен силерге райымдан алган катымды окуп берейин. Ошентиңизчи. Ал мындай деп жазыптыр. Урматтуу досум, аяш тууганым жанар качөлөгүм, сенин көнүлүнө салып коеюн деп. Областы артыкча биздин районду кароого кагазы бар чиновник келди. Башкалардыкындай сенин мойнунда да күнөө бар дейт. Сага берер кеңешим алдын алган, анткени анын качан барары белгисиз деп жазыптыр. Шеф, абекерден кел аткан жоктур я. Енең турайын. Эмнеге кантырып жаттырабыч? Эмнеге текшерүүчү биздин шаарга келип атат я? Эмнеге кантырып жаттырабыч? Эмнеге? Кетишиз керек. Эмне үчүн? Демек биздин тагдырды ушундай жазгандыр. Мен билем. Буга чейин канча деген районду, канча деген областты карап текшерип жүрдү. Эми келсек биздин бул кичинекей шаарга келди окшойт төрөлөр. Деп ойлоп табышыбыз керек. Шеф, мен билем. Менин оюмча, Кантөрө Жантөрөевич, алар деген бекерден келе атышкан жоктар. Атайын бир саясий себептермен келе атышат го дейт. Биздин уездик шаарда чыккынчылык болгон жокпу деп атайын бир чиновник жиберди да. Бул кичинекей шаарда эмне кыянат? Эче бул шаар чек арадагы шаар беле. Мага текшерүүчү жаратып атышат. Баса. Мен силерди кабартантып койдум. Силерде болсун. Мен өзүмө тийиштүү жумуштар канча мынча буйрук берип эле койдум. Силерге дагы берер кеңешим дал ошол. Артыкбай Болдошович, артыкча сизге текшерүүчү сөзсүз сиздин ооруканаларга келип кетет. Оорукананын тазалыгын, тамак ашын, оорусун бүт баарын тартипке алып келишиңиз керек. Алдарыңыз. Тура. Анан сизге таза ич. Суран атам тиги караңгы сотчу жерге көлүп буруп коюңуз. Анан сиз айтыңыз. Анча мынча акылдуу киши. Бирок жетти. Арак заводунан чыккан кишиди жадырмай турган. Андай да болмок беле. Санса, пияз, бирдеме жесе эле ушул жетпейби я. Тура. Келишке барам келетпей. Ал житти жок. Мен айттым. Жок кыласың. Кантөрө Жантөрөевич. Күнөөнүндө күнөөсү бар. Мен эмне? Пара алам деп баарына айтам. Аны алгандан мен тайганын күчүн эле алып койдум. Пара бер. Найти на меня уголовное дело. Это по что найти крагатыл регинары? Сен паранын күчүнөн аласың. Же башка бирдеме аласың. Баары бир пара, баары бир взятка. Жок, Кантөрө. Кейде төрөлөр. Акылдын жок болгон кандай гана сонун дейт. Кудай майле буйруктур окшойт. Анан сага шашик шарап. Мол Гаранонун башчысы катары мугалимдерге бир көз салып коюңузчу. Мугалими бар. Фамилиясын да унутуп калдым. Эмелестетсене чачым башым бузмайчы кафедрага келбей атат. Мен вообще тапталып атам. Болбой атат. Менин аны каттым. Аны кимди курамырда. Шеф айтып кандай Ой, kanaldı, konak uyuna basla! Tukaya koyunuz, konak uyuna basla! Kantörө Жантөрөевич, азыр мен сизге баарын баштан аяк айтып берем. Бошай.
қаталып қапы болып жатқанымызда қоятынше жақтымдағы чорғаған майдан жамбылши үйіне қарады. Жамбылши үйінде жоқ екен. Үйінде жоқ. Қашып кетті. Жаттан бошқанда аяқтырше андан шықтымдағы азаматшылыққа бардым. Азаматшылықта үйінде жоқ екен. Андан шықтымдағы алып сізден алаңға бардым. Бізге естігін айтайын деп бастаған жоқ екен. Андан шығып келе жатқан дүкен жоқ қой. София Эжен'in magazinin yanına. Safiye Ece'nin magazinin canına дүкен жоқ қойыппайды. Анан қатыра жағанға ардықтың бұл десем, мен деген ан деген дағмел оққан, ан деген маға деген жанда қызмасыз айтқан оқпай. Айтады анан ей! Анан кет бұрақса, құдағым асып кетті, асқанаға деген жаңа бақ қайтшы. Жаңа бақта кеп қалды, кеп келмейлі дейді. Мен келемей келем ма? Мақұлдағын жаң еле келе берген. Sürprizim battı. Kastım gider. Rahmat kastım. Serdi Simbat'tı. Kastım gider. Ağlattı Sinegel. Oldu Sinegel. Namaz. Gel. Sen ayıplar alaysın. Sen dilin çoğdun. Dişinde deşiğin var. Ayıpaysın var bir ayıplar. Deşiğin var. Ayıpaysın. Açık kulaklar. Sen de Simbat'tı. Kastım giyer. Ne değil lan? Altta Sinegel. De dışarıdan geldi. Kim? Şunu unuttu. Dur! Anam iyileştiğinde. Dur şunu aç! Dur şunu aç! Хлеб-заков! Едет тройна, едет тройна! Түкке! Түкке! Қайдағы Хлестаков? Қайдағы чиновник? Vay dedem. Ай, тұрым! Жаңағы сіз қаталып, текшеріп жүрген ошол! Al emet! Ай, тұрым! Мен мой екі көзім алдамақ біле. Oy dedem. Oy asal. Oy. Yegenine, yetkenine, yatkanına. Мен сам сөйлейді. Kral bulmağında kim bulun ya? Кім болады? Құдай-ай, менің күнәлерімді кешіре көрші. Анан қайсы жерде дейсің? Al mı? Ha, al deyin de anam. İkinci tazak. 204 Kaçandan beri ұрсылжақты? Төрелер, біз мол екі жұманың ішінде қанша деген күнә қылмыс жасавадық па я? Деме бізге не болады? Құдай, бізді кешіре көрші. Бізді кешіре көрші. Құдай, бізді кешіре көрші. Құдай, бізді кешіре көрші. Шеф! Бар успели гол. Жаңағы қонағының тізіліп алып. Баршыз керек оқшайды. Hayır. Dur айтасың. Барсақ баралы. Барышты. Жейін ағыла. Барса ағыла. Al. Çikolata. Baskıla. Oy, kuşlarına takılıp kaldı koy. İyi kaydan beri жүрөсү, iyi kaydan beri. Же бүгүнгө жете албай койдук го. Атыйынын баласы 20 миңге костюм алып дейт, 20 миңге. 20 миңге да киши костюм алмак беле. Алсым келет да 1000 сомго сатып берет, жеби уялып да коюп экен. Атасы деле кызык киши эме бекен. Күн сайын акча сураса деле берет, акча сураса деле берет. Акча алган күнү өзүнчө эле камыл. Биягына такси заказ берип, биягына кыздарды жандап. Ал эми акчасы жок дайым келет да.
Olsan ben koç. Olsan ben koç. Oy yeneyim ben. Atası bilsen ne oldu ki? Aygır atası bilse olsa. İştanın şıpırtıp. Çocuğum. Göçün. Yok degende kapıda şapkası olganda. Boys! Hey! Ha? Kırbaytma daha oynadın mı? Неге ойнамайды? Жеменне кроватқа көшіріңдер. Boys! Tanıyı görüş. Тақта тамик, сыбан жей соламыз бе? Ya. Ой, çelik sorgan bey. Ne oldu? Canım bu saçta. Ha, boys. Осип! Turttuğunda ipiyetten tanı al geç. Жоқ ей, барбаймын. Turдun lan ne olmasın abi? Барған емне, бары тамақ беріп етті. Шефің өкілі ақша төлейсің, адамзасыңар дейді. Мағайда жаман жашсан жаманыңызды айтпай алып кетіп тұрдың ба? Егер де ақшасын төлейсің, шарап ақшасын даттан алыс дейді. Қайдағы даттанған, қайдағы арызданған ой. Анам көрі, қожайын өзін сізге шақырып бермейді. Ма қожайын емнеге бар сен тұрған? Ой сен кеше неге барып тамақ алып келіп отырған бұл жақтан біз болды. Мырза, барбай қойыңшы. Ой мені тұр шақырсаң шақырып кетші. Тұр қач ойс! Жаман құрсағым ашты. Бүт бары ұшыл карта деп болды. Карталайынан бүт ақшам құрып жоқ. Мұна галляк еш нәрсе қалған жоқ. Bir оқчай. Дағы біраз уақытым болғанда, біраз еле. Ұттырған ақшыларымның бүт бары қайра ұт олмақында. Уақыты жетпей қалды уақыты. Азыр тап-тақыр тамақ бербей қойсын. Мен де бияқта кездері ашыққа отыру өремді. Жоқ. Өмірімде мен шалғаш қол көріп емесін, ей. Же костюм сатсам ба? Жоқ, ей. Андан көрі. Мощный костюмымды киіп алып, қыжыраған мен стайдап алып, жанымда мені қыжыраған Осип дейді. Осип'in şartı gözüne varırsak. Şarkacı deyim degende astımızdan doğru kızlar. Листако! Листако! Жоқ ей. Листако! Старики. Листако! Чао, старики. Осип'le sürgücü deyim degende astımızdan doğru eğildi.
Rahmat. Kristakov Mırza, bizden uyga hoş geliptisiz. Kristakov Mırza, sizdeki manası tamamla manasız da. Kristakov Mırza, siz kadar hoş belirsiz, biz de birleşse kılalı. Kristakov Mırza, biz sizde aldığın jakşı görürüz. Ушинтип шаң шөкөт менен бүт эл чогулуп тосуп алышса, ой кандай гана жагымдуу рахат. Ой. Орсам ачкандан оозуман караш элекке эмагып кетти ғой. Mırzam, А, şahar başçısı geldi. ким? Şahar başçısı. Salamatlıkınızı dileyimiz. Şahar başçısı bolun. Мен күнөөлүү эмесмин. Чын мен күнөөлүү эмесмин. Көлчөтөй кызматчы бар күнөөлүү. Мага торпок нептеп, капкайдан чыгаш тогон эт алып келип берип койду. Бәрін жолдосуз. Такыр ичиге болбой. Мына ойсы үргүт. Айтчы ойсы үргүттүңбү? Мына үргүттү. Мен силерге немин бар? Көчөдө калган же этминби? Не? Как будто прям, как будто же, а? Geçilip koyunuzcu. Biz pazardan ardayım ele tasayıp satıp alıp gelen kaldık. Moğol aytkanlardardın bari için bolsa. İyi, başka öyle geçip gidip ruhsat ediniz. Vay! Vay! Мен билем. Башка үй деген демек ал түрмө. Мен деген мен Бишкектен келген, Бишкектен. İyi geçiniz dönem bilgenimiz biz kim bilgenimiz. Geçip koyunuzcu. Ошол акчам жок болгондон ушул жерде жүрөм да. Акчам болсо кетпек берем. Бүт карыздарын төлөп коюм. Size yaralık akçağa ce başka bir demege kısılgan bolsanız hazır ele hizmet gösterdiğine ruhsat ediniz. Анда мага акча бериңиз. Акча? Abi törüm. Oy turgan. Oy tut. Oy. Hayır da turdu. Neyi turgan oturmuş abi? Yok biz Turp dele turalız. Gel buraya. Karıştıramayın. Benim pameşkim tüke ol. Tüke kız göğünüge şardaralap dikişirip жүрөт. Anam uşuğunday niyet benim bugün çıksa. Kuday özü sizde öndөгөн. Sizde tatına kay. Sizde soğuk şimene tanışkandı buyurgan okşayt. Чын айтсам, мен да сіздер көргөн аябай кубанбадымбы. Чын, сіздер келбесеңиздер билбейм, бул жерде кызматчы экөөбүз көп калып кетсе болду Танышканда кубанычтам. Ben de aябай konuşsam, çınını aytsam. Sizden bir demek sorasam olur bekem. Ооба, сурамыз. Айтыңыз. Siz qayсы жаққа сапар теп баратасыз? Менби? Бишкекке. Siz dağı bizim o içineki şarda dağı kökke жүрөсүзбү? Ооба, дагы көккө жүрөбүз, Ay. Мол өлмөнө biraz нумара окшойт, Tabii ki dağı sasıp atat. И ошол чегишет окшойт бул жерден сасып киребиз. Karanlığı, korkunçtu. Etke, o 204'te alıp savaş gerek. Al. Şimdi sizge sonun bir sunuş var. İyi. Qanday sunuş? Jöneli, oyuncu. Айтпайлы oyuncu. Oşu тура болады. Жок эми айтыңыз да. Башка мен айтайын, чыгыңыз айтыңыз. Men sizge batırıp aytsam. Men müyümde sizge layık sonun bir bölme var.
Ağanday bölümüm. Terezesi için. Ata onun doğuluruna kadar. Sizge layıktı. Men makul. Makulsuz bu. Anlatmazsınız. Çok siz basınız. Amin. Sus. Çok önemli. Siz basınız. Basınız kim? Basınız kim? Basın. Hani bacak durayla! Hani bacak durayla! Niye? Siz gece aşıca kalkaytayın deyip gel attık. Hiç muhab kalmadı. Qanday canlı? Sizin uyunuzga qo'noq kelatadi. Generalmi? Yo'q, tekshiruvchi. Anda sizin hurmatınızga bir hırtak verişsin. Yol gitti. Болбойт. Алмаштырыш керек. Doğru kanalarda görüp gittiniz. Bak. Qilmadi. Ayıp ketmesin. Соболезную. Жанагы тамақты аяқтан жеді келе? Жанагы тамақты аяқтан жеді келеді. Orqan adam. Ya? Orqan adam. Oğlukxanadan? Tamamlar aya oynadı. Жанагы ооруканаларда 5-10 бойлы ооруларын көрдүм. Мен силердин шаңарда адам оорулайм. Görürüm. Oyuncak dili orular var siz bayka.
Şahardan mektenler emez. Ak niyetlülük jana tanış degендиктен de aytalam. Niyet, taza iyi. Ağlatma. Sizge bayan kılsam, şahar başçının milleti başkaları durgan. Çoğun millet. Şahar bardık canından içinde olsun. Tazalanın şıpırıl. Ötülürdü, masçılık bol olsun de bağırma özüm tekşiripçülük. Bu da yaktıya çıkanday sıyığa bile gönlüm yok. Sıyı degen bu albette gönül göçer. Bu nersi? Bir ok ak iştin altında bu. Arsı bakan gelemez diyor. İyi bassam. Siz de gülümünü tanıştıra getireyim. Bu benim kızım. Marifa Kantoruyum. Bu olsa benim ayalım. Marifa Kantoruyum. Yaşamda sizden yalnız oturan ayağı konuştan. Bizge siz öңdүүnү көрүп, andan beter жагымды. Жоқ, тескерісінше, маға жағым бұрақ болып атпаймы? Мен кыштакта эле турам. Еш нерсе емес. Қыштақтың деле өзінің төрі. Анан шырылдап аққан сусы бар. А бирок шаар деген баары башка. Шаарда турмуш таптакыр башка. Апей төрөлөр. Не турасың? Отурбайсың. Отурба. Кечиресиз. Мен ушул шаңшылдатты негизи таптакыр сүйбөйм. Көчө чыксам эле болду. Христаков келетат деп. Көп бары түсіп астына отырып қалады да. Анан баса. Баяғыда. Баяғыда? Апей түрлер не тұра отырасыға тұрмайсыға. Мұндай оқиға болып қалды. Мен көшеде келе жатқам. Мені тіге жау аскердің басшысы да ойлап қалашты оқшайды. Бүт бары солдаттар мылтықтарын алып эле астыма келіп. Анан мен мықты дағы танышмын да. Адабиятчылармен да сүйлөшүп турам. Пушкин деген менин досум. Мен де хат жазып коем. Пушкин, досум кандайсың? Аябай жөнөкөй киши. Баягыда эле сен сурагандан бери аябай жакшы Анда сиз чыгармачылык менен да алектенесиз го, журналдарга да чыгарасызбы? Kıyaltacıyım. O kızlar. Beni çıkarmam. Sultan Raya. O baldar. Aman canağı. Sıngan kılıç. Ал деген бүлүгү касып койгон да. Жоғай неңізі да? Сиздики. Меники да шаба. Ооба, местики да. Аябай сонун бери. Anam! Ben şahardağı en çok dildeğeni menin uyum. Basa. Eğer şahar gelip basına söz menin de gelin. Men al жерде gün sayın argandayım.
tuğsalar duruştu. Şarda tutsalar. Ay yavaş son olsa gerek. Ova. Ay yavaş sonunda. Basa. Ben ben bir çocuğum. Departament başkanı. Şimdi özünün başkası ben gittiğini hiç bilmiyorum. Bir yaka var işte çok. Anam bir yaka var işte çok. Anam tüsüne mağa geçti. Ben bilgen cumhurşumda. Kol bile süreksiz etti. Bak geçti tuttu. Böyle çok makul olabilir. Bürok. Eskertip koyayım töreler. Men timeli. Şurası yalan ben dedim ben. Çın. Boğul çıkkanından korkunun büt bari. Tektir anne hoşunu için alayım beni. Anne sonu. Aha crush. Kılcak. Göz alma. Borborda bir şeylerle seni. Esim olup kaldık. Men oyunca. Men ağacak. Menden gözünü alpay karagan baykadım. Abla. Al вообще-то. Açık. Al. Beni karadı. Çok değil mi abla? Al canım benim. Gözünü alan çok. Oya sen gayrimdi karamale karagan çok. Al beni karadı. Oya ay düşma sen minin. Yaşşavağır ay düşma. Al beni karadı. Tamam. Adam da içkimek için. Özüm tamam bu adam. Emirok. Aytkanların bari için olsa ki. Katip olmasın ya katip olmasın. Gittiğinden teksini çürümüş o şardan gelip de. Abla. Beni aradı. Oya sen karagan çok. Al beni karadı. Beri gel, beri gel, beri gel, beri gel. Senin adın kim çırağım? Olsun. Oşim. Osip. Oo. Anlarsın oğlum. Жақсы той қызышты ұқсайды сені. Жақсы olmuş. Осип. Осип. Sen мырзаңа депутаттар келе. Депутаттар келеді. Министрлерден келеді. Ay Osip. Lan. Түрің қандай кіші. Менің жini келеді. Мен төп мырзам. Тіпті қалты қалмайды. Осип. Senin қандай darajасы қандай? Adım değil lan. Adın келе. Бұл деп атам. Оған түтіне келеді. Осip.
Kantorovич. Анам мырзам жақсы тозып, жақсы сыйлағанды абдан жақсы көреді. Бір жақ қалып қалғанда айтады. Осип сені жақсы сыйлады ғой дейді. Осип, сен мырзаңа қандай көздөр жаға? Ой, kendim. Qanday ko'zlar chaqpa kerak? Cho'ng ko'zlar chaqatdi. Yaxshi. Alan, Анам seni yaxshi to'ldir. жақсы тозып алса, Осипті сыйлағыла. Ал ең қадірлі адам деп дайым айтып келеді. Ошондой. Osip. Qo'shimcha qursag'imni charchab qo'yg'izdi. Осип, бұл болса менден саға. Сен мырзаңа қандай қыздар жаға? Көзі чоң қыздар жағады. Шындап? Kechagi tamoqdan keyin alba o'chirib qo'ysa kerak. Boshim ihtimoli sinayotadi. Biroqchi. Teşekkür. Beni mamı kıtaşmış haydi. Ayama yesal kaptırmış. Özellikle kalganımçı. Başım varganda aptakır basılıyor koydu.
Ay yavaşsın. Çok bu işten ayağa yaşıyorsun gerek ya. Cumuş ordu. Albatta. 9 yıldan beri işte. Manastın 3. 4. Ordenini avutmay mı diye. Manastın 3. Ya. Akşam. Evet. Akşam. Resmi, bunca kaleden geçen al boldu, bul boldu. Büt karacaktın barın korup kötü oladın mı? Siz bu akşam bana karınızga verip durunuz. Ne şarkı gazeteleri alacaktın. Bir de trenin gelip bir kare sizge Porsche arkalı salıveyin. Kandaydınız. Ay çok. Siz degenizge göptüğün жақсы işleri unutmayız mı? Hey, bu sizge. Hey. Bizді сотқа işleriniz болса. Kanday işte. Bizді сотқа деймін. Андай мындай işler болса. İşlerim olsa sizge özüm barıp kayırmam. Az önce çok. Akçanızga çok rahmat. Sizge de rahmat. Öl. Aa, geliniz geliniz. Geliniz. Мен гранның басшысы Елағатты жоқ отличнигі Шашек Шарипович Ya. Шохов. Ha Şokov. Ha geliniz Şokov. Olacak. Oturursun. Tam ekçiniz mi? Geliniz. Bişkek tam eksine jetpeyt. Biro jaman tam eki emes. Oy anlayınız. Ona momaya salınız iyi. Самолет. Daha şimdi. Oynаңыз. Байқашымша, сіз тамекіні көп жетпейді оқшайсыз, Мен тамексіз тап-тақыр тұра албаймын да. Сыздар. Маған көбінше аялдардың қара торы суы жағады. А сізге қандай жағады? Сізге. Сүрде дейсіз бе? Мен жоң атам мен жаш кезімде көп айтты да. Ей, ошол сен баланын көзүңдө мындай кишини сүрдүтүп турган bir нерсе бар. Бирден киши сенин көзүңө мындай тик карап тура албайт дечү да. Карасаңыз бар экен. Анда эмес. Несиле? Бул жака келгенге чейин не деген окуялардын баары болгон жок. Uzun sözün kıskası akça var mı sizde?
Ya. Şöyle. Oldu. İyi, soğuk olan bu ya. Çok rahmat takacağınız ya. Aha. Assalamu alaikum kardeşim. Hurmat tutarım. Assalamu alaikum. Ahmet. Жақсы ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы саулығыңыз ба? Жақсырақ па? Жүріңіз бе? Қайдаңыз? Ой, я бара отырыңыз. Мындай да. Жаңағы төре бар ғой, сот басшысы. Мен аспай кеткен. Ошол киши аңлагандан башка эч бир иши жок. Аңлайт да турат, башка эч бир иши жок. Ушундай бир жалкоо адам нерсе. Мен жакын досум эми тууганым же досум болуп кетсе дагы сизге жамандагандай деле болбойм, бирокчу эч бир мамлекетке алып келген пайдасын көргөн эмесмин. Аңлайт да турат болду. Анан помещик бар го, туке. Сиз мені асай жүрөтүр. Ошол киши кандай үйүнө чыгып кетет? Баягы сот барат дагы аялын жанына коюп. Жылталып. Сынап атасың көргөзүп коюп сизге. Бул сот. Ой, кесесиң. Районо башчысы бар го. Өкмөт. Ошол киши кандай адам деп такыр түшүнбөйм. Ошондой кишини биздин башчылык кандай мамлекет башчылыкка алып келди? Такыр түшүнбөйм. Андай алар чын такыр түшүнбөйм. Кайгыр башпалар, мындай кандай десем, мындай баскан турганы, жүргөн жүрпөтү мындай балдарга эмне талим тарбия берет, такыр түшүнбөйм. Анынчы пайдасынан зыяны көп адам да. Алчы мындайча айтканда лох да. Geçiriz. Sizin atınız kim ele? Менин де Артыкбай Бордош. Кечириңиз, кайдан унуттум. Артыкбай Бордошевич. Sizin kaç балаңыз бар? Менин 5 балам бар. 2 бой жеткан. Сүрөтүңүз. Балдарыңыз kimге окшош? Вактыңызды алууга акым жок. Акча барбы сизде? Акча? Акча. Бар. Балдар. Мени келin. Üzüldüm balдар. Көрünüğü aldınız kıyılın. İmam kızı. Bakın. İman oğlum. Tüket.
Akça var mı akça? Ne oldu Uşule? Ben sizge bir kıldatmasını aytsam mı deyim? Ay, neden bir ben bir tom oğlum var. Al bir gün, ne kadar vurup durarlar. Anam, bu balam da ben de gün. Ötkürüz. Mırzam, siz Bişkek oradan aç. İmam kızı boke deyip ming çok etmez. Aynen. Çok ileri misin? Benim aklım. Kırktım. Şu akça çok. Akça çok. Mırzam. Osim. Akça. Bıy. Ne oldu Osim? Mırzam. Gitmesek bolboydu. Sizdi başka biriмен almaштырып жатышат. Бұл жерде чиновниктер көп екен. Демек бұлар мені bir шаһардың басшысы деп ойлап қалышты, е? Ошондо чыкты. Осип, Руска мен қағаз бер маған. Şokolad. Осип, Турка, машина салып бер. Баста, Осип. Мен сізге машина даярдап қой. Кетебіз. Вау! Эмне мынча чочудуңуз айым? Мен апамды бұл жақта екен деп еле. Бұл жерде экөөбүздөн башка эч ким жок айым. Жалгызбыз. Мен сізге досқолдық қылдым. Сіз зарыл жұмыс қылып жатқан екенсіз. Тоқтаңыз. Сіз мага эч кандай тоскоолдук кылбайсыз. Тескерисинче, сиз мага жагымдуу сезим тартуулайсыз. Сіз борбордың тілімен сөйлеп жатасыз. Siz için elbette bana tilde söylüyorum. Neyse sizge tak gerek. Cümleköy tak emez. Altından tak gerek. Altından.
Yetişerek olmuş. Sizin aldırı kızımın yorgunluğundayız. Havanın karnaytının buldusunları canım bırak. Annem görüp özümüzün çıkartmalarımızdan baba bir anlat verseniz Makul. Aytın sizge qanday qilasiz? özümüzge жақынları. Anda uğup durunuz. Sırыңды қайда қаттың мен іздеген чоң қызына. Жүрегім балдақ менен басып қалды. Шыныңды айтты чоң қыз. Мен өзіңе жақтым бекен. Aşıktık. Ben bilmiyorum. Aşıktık bu kaçın kandan eten daha şimdi ölemezsin. Білесіз бе чоң қыз? Азыр сізді ушул жерден қармап тұрып, құшағыма бір қыссам, дүниеде менден өткен бақытты адам жоқ болар эле. Келиңиз айт, қысайын сізді. Bu ne demek şimdi? Apa, ulan geleyim git Maripa. Niye atıyorsun uçaktan ya? Uyansın dese. Yok ol uçaktan. Yok ol. Geçiriniz. Çıkmaysa bisiklet alalım. Canlarınız kadar durumuz. 지금 отырған мен сізден бірлігіңізді сұрайын. Шешіңіз, же жашай, же өлем. Turadınız çok. Ben sizde dolu düşünü albaytam. Жаңылышпасам, siz benim kızımdan kol sıramadasınız koy, Жоқ, айым. Тескерісінше, мен сізге ашықпын. Егер төлкі менен қосылбасаңыз, жердегі тұрмыштан кечемін. Turadınız çok. Men yaşım bir top. Men güyüm var. Men Ешнесеңіз, айым, ешнесеңіз. Біз бір жайлы жерімізде қалып қашамыз. Бұл болмаға сіздің жұмшақ қолдарыңыз керек. Ece demeyemedim. Ой, анам неге деймін, affedersiniz. Sistem kader. Сестрем, Ay! Apa! Apa! Ay! Ne? Ne oldu? Sen çok hızlı taptak roş olsun. Ardayım bile üşüttüm. Айым, тұрайым! Мен қызыңызға ашықпын. Ya! Ne? Sen muaşsın mı? Ооба, мен қызыңызға ашықпын. Hurmatınızdan kırım. Restakomuzda bizde qanday hurmatga yig'ib atgan bilesin mi? Bizning qizimizni qo'l suratan. Kolumdan ayrı. Тұр айтып жатыр. Мен қызыңызға ашықпын. Бізге батаңыз беріңіз. Yere koyunuz ki siz tamaşalatın. Sen qanday ko'p men emas. Ber batangni. Budayım, sen bu iki yaşka uzun ömür, bana uzak muhabbet ver. Amin. Мырза, Ой, баштан дайындап қойдым. Az. Siz emni gitkene çatasız. Ой, төрем батыр еді. Берле күнгі. Hacı, ama ol toy meselesini ne bulamaz ya. Мен мол алыс емес жерде бай тайкем бар. Ошоны барып батасын алып келишим керек. Мен ошонун колунда чойгонда, концеда. Эртең эле келип калам. Анан шашпай отуруп сүйлөшөбүз. Ашыгым. Эртең келем. Төрайым, төрөм, жыл калсын. Ай, Sizge çoğu tamak açtığın ce başka demenin gereği yok bu. biraz açça var mı? Canı basıldı. Canı kağız. Canı basılan akça. Demek bu canı bakın degenin belgisi. Demek canında toy. Görayım, görüm, aşırım. Yol kalsın, evlendirin. Hoşma. Hoş Hoşmalıyız. Kara
Şanipa. Çok derden uçtuk koçikki. Aytpa. Analay oy analayçı. Biz bu yakta yaşayınca şarga göçelim. Albatta şarga. Şarga da. Şar olsa şar. Analayç. Deputat bana çaraşavut. Albatta caraşar. Ayamay sonun caraşar. Deputat dediğin sonunda. Albatta. Yapma! Deputat babayın. Alan tigarız cazam. Çaman suyuyla döndürdüğü büyük barın alt gelip şımırıp kayıp. Başınızga baxt kondu da yoxdur. O şey için bu ya. Evet, siz nalayız tutqanda. Çıl dedim beni sıyırdım. Ayman aferin. Yaşa. Sardık akça. Rahman. Uyuzun kalağının giyemi. Öz eylesin çıkıldı. Ben seni atına da çocukmadı. Neyle de koydum. Атақты қонақ азыр қайтты. Al. Bay dergisinin patasını alanı gitti. Bay. Dağın bir ol gitti ya. Biz tekşer üçüne gel adam. Tekşer üçüne gel. Ana kim ekin? Özün aklından. Al bok benim. Al ben. Özün yok benim. Sokel olsun. Başımdan öp çatkan okmuşlardı sağa olduğuğa şaşı oturam dedi. Çoğda beni cüve askerдің kapitanlığa alıp meyman kananın eğitim beni türmür ağamatam dep durdu ele. Kokustan benim şahardık türmenin kostümümdün kiyip keyfine karap şahar bütmene general gubernatör dep aldı. Men hazır şahar başının üyünde şapar tep zaybu menen kızın ermek kılıp otam. Ya. Sen bolsong gülüp jat öyle öğreneyin. Sen makalacada koyarımdı bilem. Men aytkanlarda adabiyatına girgez. Birinciden şahar başçısı bıçıp koygun bozattay akmak. Kadeç. Azı da bak. Sot Tazavek Tazaviç. Taza mesele nakta mabiton. Çok ayıdı. Rayona başçısı Şarşik Şaripoviç. Çirip ketken piyazda cırttalar. Dağırıkına başçısı Artıkbay Boğurdaşeviç. 200'lü uşakçı. Öldü. Bir atala öldü ben. Gözüm aç. Çocuğunun turşuğundan başka. Hiç demiyorum ben. Алда атығына ие түріліп. Ал менен ақша алғандай. Айланай бөбелем не қылауыз я? Ал бұрғыр менден de ақша алғанда. Al bize
Сен дағы тиын алғандай.